Pamirsa ngeranjing sasih panas warsene mangkin, kewentenan toya bersih krama Banjar Dinas Tanah Bara, Desa Seraya Timur, Kecamatan Karangasem, Ngedikang. Puniki kepanggih sangkaning toya sane ketampung ring cubang sampun sayan telas. Klian Banjar Tanah Barak Made Putra Malsang Kuentenan Toyo Kramani Sayan Ngidikang Dawak bulan Juli war sekali tali tikang likur. Toyo bersih nucap ketampung krama ritat kales sasi sabeh sawetara bulan ungkuran. Toyo bersih sane ketampung wantah side nagingin pabuat krama anggen abulan inggih punika Agustus kantos September. Krama muatang toyo anggen serahinan nyanis kadi masak nginum mau bersih miwah ternak. Yening kuentanan toyo sayan telas mejantan krama side mewah ngeruruh toyo bersih. Ri tepengan mangkin kuentanan toyo bersih ring genah toyane kantun wenten nanging genah nyane doh pisan. Krama arang ambil toyo merike santukan genah nyane doh pisan. Kaparananda Bali Pos Kuningayang.